Imali isikhona, inyuku isikhona. Sikhona Sokusebenzeka. April May i-album zokuphuma. Sizoyiletha futhi i-album njengoba thina abaphathi ukuthi ingoma masizenza sibonge futhi ukuthi basinikeza ithuba kuma-upcoming artist ukuthi size ne-music yethu. Abantu beyibo abajaja ukuthi imisebenzi yethu Sesikhangela ama-live shows futhi 2025 kunokuplanele ukuthi ama-live shows. Ama-shows sazowadlala kakhulu. Isifiso sethu sazowadlala kakhulu. Sibote indawo zonke zezingapha. Ngoba i-music yesithi sinasitshova ngabathi songwe. Itshova. Sithi tshova. Kuyafiwa. Tuthele tawulo. So iyabhotela iZimbabwe yonke yabhota irumbi yatshiya umbisungula ibhotela iZimbabwe abantu bayithanda. Amazokushila abasekeli bakho abangekhaya abalaleli yiwaphi? Ngithanda ukubonga kakhulu kubangane nezihlobo labalandeli bami abangisapotayo every time yonke into engenzayo. Ngiyabonga kakhulu, ngibonge umndeni, abangane. Ngiyabonga kakhulu, angazi ukuthi ngathi ngoba i-album yesithuba kodwa kukhona esengilakho. Mhlawumbe ukhona abangazabele enhlangano bazwayela bafika kuthini kodwa mina ngikuthula there's something ngibela so kumbonisa ukuthi indlela ivumeli ukuthi Ngiyabonga kakhulu. King Phosa ke sixoxa la